президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Муҳтарам генералҳо, афсарону сарбозон ва собиқадорони Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳозирини гиромӣ. Бо камоли ифтихор тамоми хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин собиқадорони хизмати ҳарбиро ба ифтихори рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик мегӯям. ҳамчунин бо қаноатмандиву сипос خاطر نشان می سازم که هیئت شخصی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظی حقوق در حمایه استقلال و آزادی وطن و دستاوردهای تاریخی آن، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان، حفظ مرزبوم سرزمین اجدادی، تأمین امنیت دولت و آسایش جامعه سهمی بسا ارزشمند دارند. اگر قوه‌های مسلح مملکت و کارمندان مقامات حفظی حقوق نمی بودند و جانثاری ها نمی کردند، ما به امروز نمی رسیدیم. ما افتخار داریم که قوه‌های مسلح مملکت یکی از شاهستان‌های دولت صاحب استقلال تاجیکستان
به شمار می‌روند. ما قوه‌های مسلح تاجیکستان را 28 سال مقدم در شرایط نهایت وزین و حساس اقتصادی و حربی و سیاسی کشور، یعنی در روزهایی که کشور را جنگ و خونریزی، به قانونی و به حاکمیتی و بحران شدید اقتصادی فرا گرفته بود و همه ساختار و مقامات دولتی فلج گردیده، خطری از بین رفتن دولت جوان تاجیکستان و پراکنده گردیدن ملت تاجیک واقعاً به میان آمده بود تأسیس داد. حکومت مملکت از روزهای نخستین таъсисёбии قوه‌های مسلح با وجود امکانیت‌های نهایت محدود اقتصادی و مالیوی برای بنیاد انفراستراکچور نظامی، تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده شده، تأمین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات زمانوی و فراهم آوردن شرایط ضروری برای خدمت و زندگی تمام تدبیرها را عملی نمود و این روند را امروز نیز ادامه داده ایستاده است. با تلاش و جانثاری‌های فرزندان با ننگ و ناموس وطن، یعنی افسران و سربازان قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق در ایام نهایت دشوار و برای مردم کشور تقدیرساز ساخت کنیسانی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی برقرار گردیده، برای رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت شرایط مساعد فراهم آورده شد. یعنی افسران و سربازان وطن دوست و با ننگ و ناموس ما در دوره بسیار مرکب و وزین وظیفه تاریخی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیکستان صادقانه و جوانمردانه اجرا کردند. مردم شریف تاجیکستان خدمت‌های تاریخی فرزندان دلیر و شجاع خود را همیشه پاس می‌دارند و خاطره جوانمردانی را که برای برقرار نمودن ساخت انسانی، پایداری صلح و ثبات، حمایه مرز و بوم وطن و حفظ زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت جان خود را نثار کردند، هرگز فراموش نمی‌کنند. حالا از جانب حکومت مملکت در نزد قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق وابسته به حفظ استقلال و آزادی وطن محبوبمان، حمایه صلح و ثبات، منفعت‌های ملی، تامین نمودن امنیت دولت و جامعه و ولایت قانون وظیفه‌های بسیار پرمسئولیت گذاشته شدند. من امروز دلپرانه اظهار می‌نمایم که افسران و سربازان قوه‌های مسلح ما که در طول تاریخی قریب 30 سال سپری شده از بسیار امتحان و آزمایش‌های سنگین و مرکب سربلندانه گذشتند، رسالت کسبی و قرض وطن دوستانه و شهروندی خود را من بعد نیز با شرفانه اجرا می‌کنند. زیرا ارتش 28 سال قبل عملاً در جای خالی تأسیس داده ما امروز با یک ساختار منظم و معاصر و مقتدر و با اعتماد تبدیل یافته است. مردم تاجیکستان با افسران و سربازان قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، یعنی فرزندان صادق و وفادار خود، افتخار می‌کنند و اعتماد کامل دارند که خزمتچیانی ҳарбии تاجیکستان صاحب اختیار در آینده نیز از عهده حمایه وطن، دولت و زندگی آسوده ساکنان کشور با سربلندی می‌برآیند. امروزها که وضع جامعه جهانی از جمله منطقه ما را تهدید و خطرهای معاصر قبل از همه تروریسم و افراطگرایی، نزاع‌های دینی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر، سلاح،
киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ бисёр мураккабу печида гардонидаанд. мо бояд ҷиҳати ба талаботи рӯз мутобиқ гардонидани сатҳи омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда, бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо иқтидори мудофиавии мамлакатро тақвият бахшед. махсусан авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз лиҳози амниятӣ бисёр хатарзод аст. дар якчанд баромадҳои худ ман соли гузашта иброз доштам, дар паёми худам имрӯзам иброз менамоям. чунин авзое ки 2 соли охир авзои ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст, дар садсолҳои охир чунин вазъият бори аввал аст. иқтисодиёти ҷаҳон буҳрони шадиди иқтисодию молиявӣ ба замони аз давраи ҷанги дуюми ҷаҳон ҳам бадтар шуд, бо дар назардошти ин вируси COVID-19. ҳатто кишварҳои абарқудрати ҷаҳон вазъи иқтисодияшон ба давраи аз ҷанги дуюми ҷаҳон пастар гардид. авзои амнияти баъзан минтақаҳои дунё бисёр шадид гардиданд. мо дур намеравем, 1400 километр бо ҷумҳурии исломии Афғонистон сарҳад дорем. вазъияте ки имрӯз дар сарҳадот қарор дорад, дар 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин вазъият бори аввал муомил шуд. бисёр ҳассос ва мураккаб аст. ҳар рӯзҳо ҷангҳои шадид рафта истоданд байни қувваҳои ҳукуматӣ ва гурӯҳҳои террористон. дар ҳамин вазъият ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ин вазъият аз мои шумо талаб мекунад ки мо бояд дар ғафлат намонем. ман таҳлил кардам дар 2 соли охир, шумо ҳам хуб медонед, дар он давлатҳое ки дар кишварҳои наздик, шарқи наздик, дигар ҷо он ҳодисаҳои задухӯрдҳои ҳатто табаддулотҳои низомӣ дигар рух доданд, аксарият онче ки ҳукуматҳо суқут карданд, баъзан бисёр ҳодисаҳои нангину сангин ҳам шуд, нишон доданд ки қувваҳои мусаллаҳи 4-5 кишваре ки ман таҳлил кардам, шумо наз медонед, қувваҳои мусаллаҳи онҳо умуман омода набуданд. техникаву яроқу муҳимоти ҷангӣ ба кор шурӯъ накарданд, натавонистанд, корношоям буданд. қувваҳои мусаллаҳшон омода набуданд, барои ҳамин шикаст сукут карданд. дар як муддати наздик кӯтоҳ мо доимо таъкид мекунем, ҳама он чизе ки мо дорем, албатта давлат ҳукумат дар бораи модернизатсияи қувваҳои мусаллаҳ корбарӣ карда истодем, лекин ҳама он чизе ки мо дорем имрӯз омода бошад. маҳз бо дар назардошти чунин вазъ дар паёми имсолаи худ роҳбарони вазорату сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро вазифадор намудам ки мунтазам баландбардоштани маҳорату малака ва сатҳи касбияти афсарон, омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ дар рӯяи садоқат ба ватан ва халқи Тоҷикистон тарбия кардани хизматчиёни ҳарбӣ, махсусан афсарону сарбозони ҷавон, риояи ҳатмии интизоми хизматӣ ва талаботи ойнномаҳои ҳарбиро таъмин намуд. дар ин раванд зарур аст ки ба масъалаи тарбия ва интихобу ҷобаҷогузории кадрҳо эътибори аввалин дараҷа дода шавад. ин бисёр муҳим аст. зеро иқтидор ва қобилияти ҷангии ҷузъу таъмоми ҳарбӣ пеш аз ҳама аз сатҳи касбияти мутақассисон, яъне кадрҳои низомӣ, донишу таҷриба ва маҳорату малакаи онҳо вобаста мебошад. бинетон яроқу аслиҳа, муҳимоти ҷангӣ, шароите ки мо ҳам хизмат кардем, шумо ҳам медонед дар 10 солаи охир чӣ қадар тағйиротҳо ва пешравиҳо аст. худи ҳамин шаби рӯзбарӯи чӣ ман вазмин мегӯям, гарчанде ки
در دنیا اعلان نگشته است که جنگ سرد و یاراناشوی با شتاب شروع شده است، لیکن این الکی شروع گردیده است. بین ابرقدرت ها میبینید آن از معلومات و یا جنگی سرد و یاراناشوی با شتاب به نهایت در سطح بلند ادامه دارد. این یگان جای پنهانیش نمانده است. تکنولوژی یا که یک گریتان در وقتی خدمتی حربی چند تیپ یا که مدلی سیستم علاقه تغییر یافت. همین طوره چی داشتیم؟ یک رسانه عادی بعد پیدا شد. تلفن‌های کونه، بعد رسانه، بعد دیگر حاضر علاقه هر 10 روز یک ماه دیگر یافته پیشرفته ایستاده پیشرفته. برای اداره کردن چون این سیستم را جاری کردن در سیستم قوای مسلح مملکت برای این چی در کار؟ برای متخصص یا که یراق اسلحه مهمات حاضر دیگر جنگ‌های وای نمیشه. دیده ای سال دنیا بوده جنگ‌های اطلاعاتی را بینید، ضربه و جانکاهی خسارات است از یراق هسته‌ای بیشتر است. ما شما شاهد هستیم. یعنی ما کادرهای زمان نو را تیار کردن و بازآموزی کادرهای جوانان چی در بعضی دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت و چی در خارج کشور باید دقتی اولین درجه دهیم و آماده نماییم. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله ما تا امروز در داخل کشور و در بهترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی بیش از 10,000 کادرهای به طلبات زمان معاصر جوگوی نظامی را تیار کردیم. این کاری آسان نیست. بیش از 10,000. حالا باز هزارها نفر جوانان ما در مؤسسه‌های تیار کردن کادرهای حربی داخل و خارج کشور تحصیل کرده ایستاده‌اند. امروز سطح تأمینات جزء تام‌های قوه‌های مسلح کشور با کادرهای اثری 93% را تشکیل می‌دهد. این بد نیست. حالا هم امکانیت‌ها و ذخیره‌های استفاده نشده را ما باید استفاده بریم. گپ در شماره نیست. صفت. ما ببینیم بعضا کشورها در رفتن نه اونقدر متخصصای ورزیده گشته آمده ایستادن تجربه آموزی را کنیم با دیگر کشورهای پیشرفته همکاری داریم، شبنامه‌های دو جانبه داریم. ما دائما در آموزش قرار داشتن مانده کار. در روزهای سخت و وزمین هم سابقه‌داران قوای مسلح در اینجا حضور دارند، هم رهبریت وزارت اداره قوای مسلح و ҳифзи ҳуқуқ ҳузур доранд. баъзе хатогиҳое буданд ки аз сатҳи касбияти пасти мутахассисон мо талафотҳои зиёд медидем. вобаста ба ин мехоҳем як масъалаи муҳими дигарро низ таъкид намоям. дар ҷараёни омода кардан ва ҷобаҷогзории кадрҳо роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифа доранд ки ба обутоби ҷисмониву маънавӣ, сатҳи донишу ҷаҳонбинӣ, забондонӣ, ҳисси ватандӯстӣ, одоби муошират ва дигар сифатҳои шахсӣ ва ахлоқии кадрҳои оянда диққати ҷиддӣ диҳанд. забондонӣ, забонҳои ҳам пеш аз забони модарӣ, забонҳои хориҷӣ. имрӯз мо қариб бо садҳо кишварҳои дунё ҳамкориҳои низомӣ дорем. дар машқҳои муштарак иштирок меварзем. ба кишварҳои хориҷӣ шартномаҳои низомӣ ба имзо расони ҳамкориҳо дорем. агар забонро надонем чӣ гуна муошират мекунем? бисёр техника муҳимот забонҳои русӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ аст. забонро надонем чӣ гуна идора карда метавонем? чанд рӯз пештар бо мақсади ҳасванд гардонидани шаҳрвандон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ барои мудофиаи давлат омода кардани шумораи бештари ҷавонон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар таҳрири нав қабул гардид ва ба як қатор қонунҳои соҳавӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. ҷорӣ гардидани намуди нави хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ дар навбати аввал барои ба шаҳрвандони синни даъват омӯзонидани асосҳои умумии хизмати ҳарбӣ ва ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ ворид кардани онҳо равона шудааст. барои чӣ аст? душманони миллати тоҷик чӣ гуна солҳои 90 ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро ба сари мардуми мо бор карданд, ҳоло ҳам шабу рӯз
маблағҳои зиёд равона карда истоданд, таблиғот бурда истоданд, террористонро омода карда истоданд ки авзои ҷомеаи Тоҷикистонро ноором созанд. чуноне ки охирон маротиба 2015 хуб дар ёд доред. стратегияи соли 90 тактика дигар шудагӣ аст. аммо бояд ҳушёр будан амода кор. хатари асосии имрӯз ва ояндаи Тоҷикистон нисбат ба амнияти Тоҷикистон, амнияти Осиёи марказӣ, ин боз ҳам пешадаводан паҳн гаштани ана ҳамун ҳизбу ҳаракатҳои радикалии террористӣ аст. радикалии динии террористӣ аст. зӯран ба сари мардуми мо мехоҳанд ки фарҳанги бегонаи худро бор кунанд. ҳадафҳо дигар нашуданд, тағйир наёфтанд. паи 30 сол. барои ин мо бояд омода бошем. ҳама тарафҳо омода бошем. аз ин рӯ вазорати мудофиа, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо якҷоя бо дигар сохтору мақомоти давлатӣ ки масъули татбиқи қонун зикр шуда мебошанд вазифадор карда мешаванд ки ҷиҳати ташкили босифати маъракаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва ҷалби ҷавонон барои хизмат дар сафҳои артиши миллӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. ҳамзамон бо ин зарур аст ки омӯзиши пешакии шаҳрвандони синни даъват дуруст баромонда шуда дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузаронидани чорабиниҳои табобативу солимгардонӣ ва бо истифода аз имкониятҳои ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа ҷиҳати омода кардани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ва ҳарчи бештар ҷалб намудани онҳо ба намудҳои варзиши ҳарбию амалӣ ва омӯхтани ихтисосҳои ба қайдгирии ҳарбӣ чораҷӯӣ карда шуд. ҳамчунин зарур аст ки ба корҳои тарбиявӣ дар байни наваскарон, инчунин омӯзиши таърихи бостонии халқи тоҷик, забони модарӣ ва фарҳанги миллӣ низ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода шавад. ман доимо таъкид мекунам, чӣ дар ҷаласаҳои ҳукумати мамлакат, чӣ ҷаласаҳои шӯрои амният ва ҷамъомадҳое ки доир ба ана ҳамин мавзӯъ. тарбияи хоб сарбозоне ки нав даъват карда мешавад. дӯстони азиз, ҳамаи мои шумо бояд андеша кунем. мои шумо зану фарзанд дорем. ҳамхеле фарзанд дорем ё фарзанддор мешавем, оиладор мешавем. орзуи падару модар чӣ аст? фарзандро калон карда ба воя расонидан, хушбахтии фарзандро насиб гардониданаш, фарзандро доим сиҳат салим диданаш, доғи фарзандро набинад. баъзан ҳолатҳо чӣ мекунем? ин бисёр муҳим аст, бениҳоят муҳим аст. кӣ мехоҳад фарзанди худро аз даст диҳад? мардуми мо бисёр минтақаҳо, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, водии Рашт, шаҳри Исфара, дигар чандин шаҳри Душанбе дигар дар як рӯз, ду рӯз, се рӯз даъватӣ падару модаро фарзандонашон гусел мекунанд ихтиёран. вақте як ҳодисаи нохуш мешавад чӣ? ина нодида нагирен. ман супориш додам, кадом қисми ҳарбие ки агар ҳамин хел ҳодиса мешавад, командир бояд ҳамун замон аз система ронда шуд. яъне биназоратӣ аст. мо супориш додем ки дар ҷои хоб, ҷои истироҳат, ҷои хӯрокхӯрӣ, дигар ҷоҳои ва ҷамъияти қисмҳои ҳарбӣ камераҳои назоратӣ гузошта шавад. назорат кунед. махсусан комиссияҳои тиббие ки даъват мекунанд, дар бисёр ҳолат фарзандоне ки мариз ҳастанд, баъди 2-3 моҳ аллакай ҷавон бешора бемор аст, на ин ки барои хизмат кардан, умуман барои тавобат муҳтоҷ аст. ин хел камбудиёро мо нобахшиданӣ аст. ина бартараф карда монда кун, умуман аз байн бардошта намонда кун. мо худи интихобу ҷобаҷо кардани кадрҳоро на аз рӯи хешу табори ёру ҳамсинфу ҳамкурсу ҳамхизмат не. чӣ ҷарроҳ
و چی افسران رهبران خطاگی اگر راه بدین این خطاگی اصلاح نشونده است. رهبر قسم نظامی یا که کمادیر یا که پالکونیک است گنرال است دیگر است پیش از همه وی غمخوار باید باشد، غیریانه که نظامی است. مثل فرزندتان باید تربیت کنید، مثل فرزند خودتان نگاه بین کنید، غمخواری کنید، تربیت کنید، شرایط مهیا کنید. گذشته سالهای تنقیصی ما داریم این روز امکانیت. در آن صورت در ارمی انتظام ترتیبات تمام امر فرمانها عملی میگردند. من خود شاهد بودم در سالهای وزمین سربازان چگونه جانثاری ها میکردند، جنگ را کی میکرد؟ سرباز قطاری کی طلب میشد؟ این بسیار بسیار مهم است. طلبات دیگر میشود. رفت زمانهای گذشته بود رفت. من شما را نمیدونم، برادری منم در زمان شوروی در وقت خدمت 3 سال خدمت کردن، کشتنش در سرحدوان بودن در سرحد پاش لواف امروزه حدود اوکراین. من میدیدم چگونه مادر پدر چگونه عذاب میکشند یا عائله‌اش در خانه. حالا فکر کنید یک حادثه میشود، فکر کنید خودتان در جای پدر و مادری که همین حادثه رو داده است در جای هم بگذارید. فکر کنید که وی فرزند شما است. چیکار میکنید شما؟ در بسیار حالتها از جانب کماندیران قسم‌های حربی خرم نظری است، بی‌پروایی است، دست به کروپسیا زدن است. با دیگر حادثه‌های دیگر هم است. اینا رو شکل کردن نکن. ما پرابلم امروز کادری نداریم. متخصصان ما آماده کرده ایستادیم، باز آماده میکنیم، باز آموزی هم میکنیم. من افتخار میکنم اشتند در اینجا گنرال‌ها، سابق وتران‌ها. من در جای خشک و خالی ارتش قوای مسلح من تأسیس دادم. مثل فرزند خودم من شما را هر کدام شما را دوست می‌دارم. یک حادثه میشد شب و روز خوابم نمیبرد. هر یک افسر من در پیش خودم نبود از خارجه دعوت کردیم. امروز شکرانه که ما داریم زیاد بر زیاد، هم گنرال داریم، هم افسرهای که اولوتروبای دیگر ساعات داریم. قریب تمامی ساعات متخصص هستند. متخصص گرچند یکی در سالهای اول غیر متخصصان کسبی را آوری میکردند، ساختارهای قدرتی و امنیتی و دیگره. چگونه مناسبت کردن ممکن؟ از دولت به قوای مسلح وجود داشتن نمیتواند، مخصوصا در شرایط امروزه. خراجات را دیدم ما در کار، صرفه‌کار بودن در کار است. یکی از شما وابستگی دارد. کادرهای جوان تربیت کنیم. ما شما سرآمده آهن نمیگیریم. ما تربیت کرده ما در کار، ترسیده ما در کار نیست که جای من میگیرد. برعکس حکومت تاجیکستان وابسته به رشد اقتصادیات علاوه به تأمینات باز هم بهتری جزو تام‌های حربی و مقامات ҳифзи ҳуқуқ با تکنیک و تجهیزات حاضر زمان و سلاح و مهمات جنگی در آینده نیز دستگیری مالیوی و اجتماعی خزمتچیانی ҳарбиро گسترش بخشیده برای زینه به زینه بهتر گردانیدن شرایط خدمت و زندگی آنها، بلند داشتن سطح تأمینات اجتماعی و تحکیم اقتدار مدافعی مملکت همه چاره‌های ضروری را می‌اندیشد. تا امروز برای مهیا نمودن شرایط انفراساختار برای خدمت و زندگی هیئت شخصی قوای مسلح کشور ما زیاده از 2200 انشاءات بنیاد کردیم، ساخته به استفاده دادیم. آن چیزی که من دائما میگم در جای خشک و خالی ما قوای مسلح را تأسیس دادیم، در زیر خیمه در فرودگاه عینی برای علم بنیاد کردن، جابجا کردن، شرایط درجه عالی مهیا کردن برای فعالیت و کار زندگی هم افسران هم سربازان 2200. این کاری آسان نیست.
با همین قدر دیگه ساختن همان لازم می شود. من هم خدمت کردم، تمام شهر نایایی سفر کردم. من از جزء تاما دیدن میکنم اون شرایطی که ما بنیاد کرده ایستادیم در وقتی که من خدمت میکردم این شرایط نبود. من بعد سالهای نزدیک 10 سال پیش سری منزلی برادرم رفتم لواف، رفتم عیادت. بعد قسم ҳарбии جای خدمتشان نشان دادن، جای اما کراوتی خواب بودگیش، همون کازارما قریب 100 سال است همون کازارما، همون شرایط. این شرایطی که ما داریم ببینید تا دیگر سربازا را وای کردن در کار نشان دهیم، دعوت کنیم پدر و مادران بینن که در کدام شرایط فرزندانشان یکی خدمت کرده ایستادن زندگی میکنن، چگونه شرایط دارند. خیلی شرایط نیست. بله قوای مسلح بعضا هست در حالتهای فوری، بعضا در زیر خیمه ها در این یا جاهای وای میرود. برای همین است قوای مسلح که امنیت ملت، امنیت دولت را ترتیبات جمعیتی تامین کرده شود. رابطه دولت و حکومت خدمت صادقانه خزمتچیانی ҳарбиро همیشه قدرشناسی میکنند. تا امروز صدها نفر نظامیان فرزندان با ننگ و ناموس وطن با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند و ما این اقدام را در آینده نیز ادامه می‌دهیم و مخصوصاً که امسال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. باور دارم که افسران و سربازان با ننگ و ناموس و دلیر شجاع قوه‌های مسلح و کارمندان مقاмоти ҳифзи ҳуқуқ به سوگند حربی خود همیشه صادق مانده، رسالت فرزندی خود را در نزد دولت و خلق تاجیکستان من بعد نیز با حس بلندی وطن دوستی ادا می‌کنند و 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان جشن بزرگ و مقدس ملی‌مان را با خدمت صادقانه، انتظام نمونوی و آماده باشی بلند استقبال می‌گیرند. تاریخ قریب 30 ساله نشان داد هر حادثه ها بودند. دائما تاکیدتان میکنم از یاد فراموش نکنید در کدام حالت وضعینی که دچار نگردید در زندگی، در خدمت، هیچگاه نسبت به دولت و ملت خود، وطن خود خیانت نکنید. در هیچ حالت خیانت نکنید. روزتان میگذرد. شکر از آن کنیم که ما شما تاجیکان وطن داریم، دولت داریم. ملت های هستند که 40-50 میلیون هستند، 40-50 سال شد مبارزه میبرند، میلیون ها نفر هلاک گشتند، نمیتوانند دولت خود را تأسیس. ما شما نیز برابر کشورهای ابرقدرت اعضای سازمان‌های با نفوذ بین المللی هستیم و یک آواز داریم. برای دولت را بنیاد کردن، ساختن، با قدر کشورهای متمدن برابر کردن 100 سالها لازم می شود. برای عملی شدن این مقصد نیک پیش از همه تأمین امنیت دولت و ملت ضرور است. صلح و ثبات کامل ضرور است. این را کی می تأمین میکند؟ این را قوه‌های مسلح مملکت و کارمندان قوات حفظی حقوق کشور. صادق باشید. وطن ما را دوست داریم، صدقاً دوست داریم. وطن دوست باشیم. حس بلندی وطن پرستی داشته باشیم. تاجیکستان تنها وطن یک رهبر دولت نیست. فکر آینده فرزندان نکنیم، نبیرگان نکنیم، نسل های آینده را کنیم. کوشش و غیرت کنیم، زحمت کشیم.
ба наслҳои оянда як мулки обод ва пешрафта ба мирос гузорем. бори дигар тамоми ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ, кормандони мақомоти ҳуқуқ ва собиқадорони хизмати ҳарбиро ба ифтихори солгарди 28-уми таъсисёбии қувваҳои Мусаллаҳи кишвар самимона табрик гуфта ба ҳамаи шумо саломатӣ ва дар ҷодаи ҳифзи ватани азизамон таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, зиндагии орому осудаи мардуми Тоҷикистон, рӯҳи қавӣ, иродаи матин ва барору комёбиҳо орзу менамоям. ҷашн муборак бошад ҳомиёни далеру шуҷои ватан.